Pozdrav svima i dobrodošli. Danas se bavimo jednom zaista intrigantnom analizom Dževada Galijaševića, analizom rata u Ukrajini, ali i onih tektonskih promjena koje, kako on kaže, oblikuju jedan potpuno novi svetski poredak. Hajde da zaronimo u ključne tačke. I odmah na početku ovaj citat, on je praktično suština svega. Galijašević veruje da se cijela evropska strategija temelji na jednoj opasnoj samoobmani. Na verovanju da im produžavanje ovog sukoba na bilo koji način ide u korist. A vidjet ćemo zašto on misli da je to fundamentalna greška. Dakle, idemo na prvi deo. Fokus je na onome što Galijašević vidi kao tu temeljnu osnovnu zabludu. A to su po njemu fundamentalne greške u samom pristupu Evrope ratu u Ukrajini. A šta je ta zabluda? Pa prema njegovim rečima, evropski lideri, u Parizu, Berlinu, Londonu, oni su ubeđeni da je situacija pod kontrolom sve dok ruske snage ne stignu do Dnjepra. Dnjepar je za njih u njihovim glavama neka vrsta novog berlinskog zida. Sad, tu Galijašević postavlja jedno ključno pitanje. Njegova analiza u suštini kaže da je takva pretpostavka potpuno odvojena od realnosti, od onoga što se dešava na terenu. Potpuno se zanemaruje mogućnost nekih iznenadnih, brzih prodora koji bi sve promenili preko noći. A kako on vidi tu evropsku strategiju? Pa vrlo jednostavno. Plaćati Ukrajini da nastavi rat, da bukvalno troši sopstvenu populaciju, a za to vreme Evropa pokušava da kupi vreme. Da se militarizuje, da se spremi za neki budući život, možda bez onog čuvenog američkog vojnog kišobrana. Dobro, idemo dalje, na strategije velikih igrača. I evo gde stvari postaju zaista komplikovane. Jer, kako Galijašević tvrdi, svaki od ovih aktera ima potpuno drugačije, čak i suprotstavljene ciljeve. Pogledajmo ovo, to je direktan sudar interesa. Ukrajina, logično, želi eskalaciju. Evropa, kao što smo rekli, kupuje vreme. A Amerika želi brz kraj da bi mogla da se fokusira na neke druge za nju mnogo veće izazove. I kad se sve sabere, ove potpuno suprotstavljene strategije, prema ovoj analizi, praktično garantuju da će se sukob nastaviti. Da, jer za Sjedinjene države, kako to Galijašević objašnjava, rat u Ukrajini je postao samo distrakcija, sporedna stvar. Pravi onaj dugoročni izazov, prava pretnja, to je Kina. Kina koja svakim danom, ali bukvalno svakim danom, postaje sve jača, i ekonomski, i tehnološki, i naravno vojno. I sad dolazimo do onoga što je možda i centralna tačka čitave Galijaševićeve teze. A to je fundamentalno pogrešna procena stvarne ruske moći od strane Zapada. Ovo je pitanje koje čini se potpuno zbunjuje zapadne analitičare. Kako je uopšte moguće da jedna ekonomija koja je na papiru, 10 puta manja od evropske, kako ona može da proizvede više artiljerijske municije, više raketa od čitavog NATO pakta zajedno? Ovdje leži ključna razlika u perspektivi. Zapad gleda u brojke u nominalni BDP, koji se, kako kaže Galijašević, u Evropi često veštački održava štampanjem novca bez pokrića. S druge strane, on ukazuje na nešto sasvim drugo, na realnu ekonomiju. Rusija ima svoje jeftine energente, minerale, rude. Sve što joj treba. Nemačka, na primjer, mora sve to da uveze, što njenu proizvodnju čini, i do 10 puta skupljom. To je ogromna razlika. A evo i konkretnih faktora. Ruska industrija, a pogotovo vojna, ona jednostavno funkcioniše po potpuno drugačijem modelu. Nije zavisna od tržišta na onaj zapadni način, a država je direktno podržava, upumpava resurse i to je nešto što zapadne ekonomske analize izgleda jednostavno ne mogu da izračunaju. Ovaj njegov citat to savršeno oslikava. On kaže u suštini da Zapad uporno poredi neuporedive stvari. Broji se sistemi, komadi oružja, ali se ne uzimaju u obzir njihove stvarne mogućnosti, cena proizvodnje, efikasnost. I takva matematika, naravno, stvara jednu potpuno lažnu i skrivljenu sliku o pravom odnosu snaga. Sve te pogrešne procene, sva ta dinamika na terenu, to naravno ima i ogromne globalne posljedice. Po mišljenju Galijaševića, mi trenutno uživo svedočimo stvaranju jedne potpuno nove svetske geopolitičke arhitekture. I evo, možda i najdramatičnijeg zaključka njegove analize. Dok se pažnja sveta seli na druge tačke, Evropa, nekako zaglavljena u sopstvenim zabludama i u ovom ratu koji je iscrpljuje, ona polako ali sigurno gubi svoju centralnu ulogu. Postaje, kako on kaže, periferija interesa velikih sila. Ova tranzicija se po njemu odvija u 3 jasna koraka.
Imali smo stari poredak sa jednim hegemonom, Sjedinjenim državama. Sada smo u ovoj haotičnoj fazi tranzicije, a ono što dolazi jeste novi multipolarni poredak. Svet u kome će se glavne odluke donositi na relaciji Washington-Peking-Moskva. A u tom novom svetu, naravno, organizacije poput BRICS-a postaju apsolutno ključne. One su ta alternativa zapadnim institucijama. One su te koje okupljaju sile koje, prosto rečeno, žele da preoblikuju globalna pravila igre. I na kraju, naravno, spuštamo loptu na naš teren. Pitanje koje se nameće, šta sve ovo znači za Balkan? Gde je Balkan? Gde smo mi u ovoj novoj globalnoj podeli karata? Tu je Galijaševićeva kritika prilično oštra. On smatra da su balkanske države postale, kako on to kaže, periferija periferije. Nude se Evropskoj uniji, koja i sama po njegovom mišljenju gubi i geopolitičku bitku i globalnu relevantnost. Tako da ostaje to pitanje da lebdi u vazduhu, zar ne? Da li je slepo srljanje ka Evropskoj uniji, koja očigledno više nije ono što je nekad bila, zaista jedina i da li je zaista najbolja opcija za zemlje ovog regiona? Eto, to je misao sa kojom nas Galijašević ostavlja na kraju svoje analize. Hvala vam na pažnji. Ukoliko smatrate da je ova analiza bila korisna, pozivamo vas da zapratite naš kanal Geopolitika u iMinuti. Naravno, lajkujte i podelite jer to zaista pomaže da sadržaj dopre do što više ljudi. Hvala još jednom i do sledećeg viđenja.